Ассалому алайкум, дӯстони ман. Ман нафаҳмидам ин худозада вообще намедрояд дига ё толика аймонад омадеса. Аз сабабе ки интернет мо чорҷия баланд кор мекунад, ҳамин сабабам хеле не загрузка рафтеса. Ҳабора дар теппаи сармон заде. Дуруға и интернет кор кардеса. И паданалад русиёгарӣ кардеса. И сайт худаш надромадеса. Ина ду сайт медром намедроя. Ина бачаҳои очаки боша ина ютуб оз месанҷем. Кор кардеса ку ина. Ҳайф $3000 ки дадрита мондум бар падарат налате. Дидеса сайчона даже маҳкам карда гия дуромада наметонем. Даже гуфти апо дида наметонем ки мақсад аму сайтмон чӣ хела чӣ хел неста ина. Аки карад дар теппаи сармон зад. Ҳамдардиро баён кунем. Хай докудемо. Баъди 28 гуфта кӯи мешавад бар падараш налаб. Баъди 28 дига сайчон дуромада намешавад.